Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numanag parabor ka, romang ay ka, tulungam ti padam a tao, kat tulungan nakamat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pangaasim, donya imot, agbali ako may ti kwarta. Kasapulak namin ti kwarta. Aganak namin ni bakit ko. Kat naaramat min ti kwarta mi. Nga usaran na ko may di ospital. Nagsarunumat ngamin ang nagsakit dagiti duwang anak mi. Ha! Day takot ti madi kada kayo anak kurapay. Tanuad da kasapulan nyo, siyak ti asit ganyo. Pangaasiyo ko mamot, donya imot. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Awan maitad ko kan ka. Sanak ngagpabali. Naskan ngagtrabaho ka pa ingaw mo na. Tapno tangdanan ka. Ngam no bale, ha? Jak agpabali. Sige, madam. Agpakada nga rodan. Tasa di no ti papanam. Apay, di ka mapanijay kataltalunan. Idento tasi katital ka kijay. Inak pa agrimedyo iti kwarta. Para iti panaganak ti asawak. Doon niya imot. Inkakat ijay talon. Napatpatig kanyak ti asawak. Ngam ti talon nyo. Doon niya imot. Sige, agpakada ako. O ato'y pare, agpalamiis ka pa'y. Tubog tiniyog. Ay, agyaman nagpare ha. Ay, nabang-aranak pa'y pare. Nagapuam aya, takas lang nabanbanog ka. Ije mansyon ni Dunya imot pare. Agbali ako ma, ta aganakin ni bakit ko. Ngam, saan ang nagpabali? Masapul ka nung agtrabaho ak pa nga muna. Sakbay atang danan nak. Ngam, inton katapusan pa lang ti swildok pare. Iso pimanawak lata na. Kasta ka di pare. Ay, pare, amangan no da kwartam dita. Pautangan nak pa lang. Aganak kita alawas ni bagit ko. Kasapulan ti pagpa-hospital na. Tinasayat pare. Mapanta ka ni Donya Servidora. Man nakaawat di jay. Sigurado atulungan na ka. Kababain pare. Kuyugan kay jay mansyon na. Taibagam ti parikot mo. Kasta ka di? Sige, awan parikot. Narigat met no awan kwartayo, kat aganakan ti asawam. Kaano ka di ti panaganak na? Ipan ko kumanga rodi na di ospital, madam. Tagsaksakitan ti tiyan na. Oo, sige. Mabit lang taikan ka iti utangam a kwarta. Hagat ala, tapno di pa'y iso apampanunutan nyo. Saan kon apabayadan? Ha? Wen, kunaentan nga isagot ko laangan iti baby yo. No, kasta. Ay, agyaman ako na, madam. Agyaman ak. Ala, mabit lang Inak alaan ti kwarta. Juan? Nakaring kamot gaya man bakit? Ay no, lalaki ti anak ta bakit? Inyabay dan kang ka. Kita mo, karupurupak. Ay no, nagtaer. Agyaman nak iti Diyos. Tanakapas nga yakon. Wen bakit? Ket pagyamanan tapay ti Diyos. Gaputan nang ted ni Donya Servidora iti kwarta. Tapno adara matin ta dito ospital. Lakay? Ay na bakit? Nakaragragsakak unay. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na ta. Madam, alaag ko man ti sweldok. Uray takatapusan mo't itan. Kun alas 6 iti malam. Nalpas kun ti trabaho. Inton bigatan. Kuha ngamin, madam. Igatang ko iti bagas mi. Awan isa ang mi ita. Awan bibiyang ko! Basta inton bigatan nga alam ti seldom. Inton bigat ti malam.
No kasta, inton bigat ti malum amangan kamin, madam. Awan bibiyang ko! Basta inton bigat ti malam nga itad ko ti sweldom. Apay no itan, madam. Pang-asiyo kumamot, ah. Di ka ka di makauawat! Awan nga rudi isang min, madam. Iso anas kan nga ihigyon ati sweldok. Total nagbanugak mo't dayta. Ni ata natangsit ko? Ala, pumano kan? Uy, talaga nagalas ti ugali yo, madam. Di kay makauawat. Awan asiyo kada kami ababaw ninyo. Gapoy ti dayta pa nagsasaom kanyak nga amom. Inton ka ni kadwa lawas nga itad ko ti sweldom. Kas dusam! Uy, sigod mat, san ka di, madam? Kanayon mo't amadilay ti sweldo may. Adi yu pampanunutan nga daan kami mo't iti pamilya. Estupida! Yun ti sweldok, madam. Tawan may isang may ita. Kasi mo't nagiti anak ko amabisinan. Agawid kan! Saan ko nga itad ti sweldom? Maalam tulangan kalpasan ti doa lawas! Sige! Kukwamon ti swildok, Madam Imot! Isupay ngay bak ng mau! Ngam agi katakon kas babaw nam! Gaputawan asim kada kami! Nagdakas to galim! Estupida! Sigurado ka kadi iti pangadeng mo, lakay? Wen bakit talagang agikatakaon kas katalak ni Dunya Imot iti talon na. Nagdakas ngamin ti ugali na. Amin kami apatangtangdanan ken kuana kayat dan ti agikat. Ngem awan met ngamin master kanda sa balay. Dayta tirigat na. No pay kasta mangsapulak iti sa balay a panggedak. Oray anya ditan tinapatag nadalos sa trabaho. Sige, lakay. Sikati makaam mo. Ay, wen gayam. Itatanapigsakan. Mapantay ijay mansyon ni Dunya Servidora. Mapantagyaman ken kuana. Isurot ta tarakta tapno makita naman. Wan, lakay. Malang raw. Agrobwatan bakit? Ay na, nagtaarmatan ni baby. Hello, baby. Madam, imay kami tapno agyaman kada kayo. No, di na kam inikan iti kwarta. Jak lamaw no anyan tinapasamak kina Amalia. Agyaman kami unay iti kinaimbagyo, madam. Sapay ko matabindisyonan na kayo pa iti Diyos. Wen balasang ko, ti Diyos, bindisyonan na dagiti anak na. Agyaman kami manan, madam. Wen gayam, Juan, nasa idi kanyak nga agtrab-trabaho ka iti kataltalunan ni Donya Imot. Ay, uwan madam. Ngam, inkadeng kon tagikat. Mangsapolaklaan iti sa bala panggadak. Kasta? Sa bagay, saan ka ang mababalaw? Ala, no kayat mo, agtrabaho kan iti kataltalunak. Ha? Ada trabahador ko ijay. Ang awan anyaman na no kayat mo ti agtrabaho. Ta siguro, nagagat kan responsable ka at trabahador. Ay, uwan madam. Ikarik, agtrabaho ak iti usto. Sige. Mabalin mo latta ti mangrugi iti aldaw, akayat mo. Ladingitek, Dunya Imot. Agikatakon, ta jak kayat ti ugali yaw. Kan maysa, adan sa bali at trabaho. Kat nasingpet, kan man nakaawat ti amok. Anya? Ha? Naglastukan? Sige madam, inakaon. Sige lang! Awan parikot. Saan lasi ka ti trabahador ko? Sapay ko mga rod ato, makaanos dakin ka madam. Sige, agpatuloy akaon. Inkalatan! Di ka pagtatakunan at trabahador! Nasingpot at talaga ni Madam Servidora, pare. Man nakaawat. Wen nga rod pare, sana kas kini Dunya Imot. Ay, maibagay launay ken kuana ti Imot nga apelyido na. Uwan nga agpayso, pare. Kas ka ni Doña Servidora. May bagay tinagan na Servidora nga apelyido na. Gaputa man nagsilbi iti pada na atao. Nang runa kadag iti agkasapulan. Ne, wen nga agpayso niya.
May bagay launay kan kwa na tapilyedo na. Ngamin, nasaya at atao. Wan isuada kami at trabahador na. Saan mi abaybay ang titrabaho mi? Iti kasta, kanayon anawadwad ti apit. Tano awan maapit, awan mat pangalaan na ititulong na. Kadagiti agkasapulan ititulong na. Wen pare, no man nagparabor ti may sa tao, wen no man nagtulong, agsublimot lagin kwa na, kas parabor. Dati man nagparabor, maparaboran tumet. Husto ka launay pare. Ket, agyaman una iti Diyos pare. Ta, inawat nak ni Doña Servidora, kas trabahador na. Ket ikarik, ngagtrabaho mat iti gusto. Kaputa na saya at nga amo. Un madam, kasta tinapasamak. Awan mo't nasarakak at trabaho. Iso ano mabalin, awaton dak kumakas kanayunan akatulong yo. Ikarik madam, aggagatak. Kayat mo asawan. Saan nga intan ni Doña imot ti sweldo? Saan nga rod, madam? O sige, awatan ka. Kat mabalin mo latta ti mangrugi. Ay na, agyaman ak madam, agyaman ak unay. Unayan dayjay Adonya. Damag ko nga adun ti imikat at trabahador na ititalon, madam. Tasan mo't ngamin nga agpasweldo. Di nalakas yan dagiti trabahador na. Asino nga iti makaanos, kat agbisin mo't ti pamilyada. Wen nga rod. Sapay ko ma, tamakaamiris to dayjay Adonya. Madam, mabalin ko ka din ti mangrugiin ton bigat. Sige, awan parikot. Mangrugi kalatta inton bigat. Donya imaut, alaag ko man ti swildok, taigatang ko man iti agas ko. Hay, lakay kapsot! Anya sweldo ti sasawam? Intad kon ti sweldom, saan ka de? Saan pa'y? Agkabaw kan atalaga. Sa anak pa'y nga agkabaw. Amangan no si kati agkabaw, Donya imaut. Ngamain, maliwayan na kami aswelduan. Isuaday ta, nagikat amin dagiti trabahador mo. Sakla ang tinabatay. Ala, pumanaw kan si kakabaw! Donya imaut, sa anak akabaw. Pangaasay, yagmukit din jay sweldaw. Di ka swelduan! Gaputamok mo't lang ang ginad kang agtrabaho. May bagay kan kaday tanagan mo akapsot! Ha! Agkakapsot kang agtrabaho! Di oray managikat ka, anya kumakanya! Ay na Donya imaut, talaga nga imot ka. Hala, inak nga rudan. Ngamsapay kumataag balbaliw kan, Donya imaut. Agsubli kan kaday tanagalas nga ugalay. Pumanaw kan! Sayang dagitinay mula hiti kataltalunam, Donya imaut. Awanan timang tameng, taawanan nagbati at trabahador mau. Siyaklaang, ngam agik katakmatan, nangro na tadi mo mat itad ti sweldaw. Ala, mangan kayon, madam. Insagana konti pangrabyan nyo. Ay na, Mercy. Imbagak met nga agawid kan. Taadamot dagiti kakaduam akatulong ditoy. Isudan ti makaammo kanyak. Kwa, madam. Ay, saan pa nang dadaol kadakwada nakaap-apgad ti luto da. No kanayon an apgad ti pasidada kada kayo, ti paykot madadaolon ti salon at yaw, madam. Ay, huwan nga rod. Day tati kanayon ko nga ibaga kadakwada. Ngam kas-kas di an apgad latta. Ay, madia, madam. Sandamot gayam analaing agluto. Kasano kayon ngay, no kasta kanayon. Sana bale. Tanun apgad ti luto da, saan ako na mangan. Mga naklatan iti prutas. Ay, saan amabalin madam? Iso manipod ita.
Siya kon ti agluto para kada kayo. Agyaman unay, Mercy. Agam ne, agawid kan, tarabiin. Ururayin na kan, dagiti anak mo. Un, madam, inak nga rodan. Sana balet na nakasaganan ti kaninyo. Masapa ak tulaangan nga umay inton bigat. Tagluto ak iti armosaryo. Siyaw! Siyaw! Pumanaw kayo dito'y kapagayak! Siyaw! Oh, daytoy itan tirigat na. Awan man la tinagbati at trabahador. Ay, awanan. Dagiti meten bilit ti may ranod ka dagiti pagay. Siyaw! Adto yan ti pagsangwan nyo, Madam Servidora. Agyamanak, Mercy. Ala, ingkan ijay kusina. Taituloy mo ti ar-aramidam. Awan, madam. Sige, panawan kayo pa'y. No, da kasapulan nyo, ayabandaklat ta. Dito'y gayam ti pagtrab-trabahuan na ita. Isumat lagayam anatang sit asumong sungbat iti. Tadanam namaan na pagtrabahuan na. Amom, amiga imot. Nasingpet kan nagagat ababaunan ni Mercy. Iso ti talkak no maipapan iti taraon ko. Ngamin, ammo na dagiti makapadakas kanyak. Kayat na asawan, yal alika kanak. Di na kayat nga agsakitak. Iso apasig ana sustansya ti iluto na para kanyak. Anya, Kat, kumusta kan, Donya Imot? Nabayag adita nagkita. awan nagbati at trabahador ko. Nagikadamin. Kat sigurado nga imay da nag-apply ka. Husto ka. Inawat ko amin ida. Ngamin, kaasimot ti pamilyada no agbisinda. Tasyak, nual daw ti sweldo, agpasweldo ak. Saan kon nga itantan, taamukmat akasapulan da. Ha? No nasayaat ka nga amo, saan da kaapanawan dagiti trabahador mo, Donya Imot. Sabagay, naamiris ko mat dayta. Kan... Amum ka di itinairanod ka dagiti pagay ko. Dagiti bilit. Nagaduda. Kadyak kinabaulan nga inabog. No managparabor ka, rumang ay ka, Donya Imot. Tulungam ti padam a tao, kat tulungan da kamat. Kasta ti sursuro manipod Biblia. Donya Servidora. Agbaliw kang aminan, amiga. Idi pa'y laeng abagbagaan ka. Ngam di ka matdungag. Amiga. Kat, kasano nga rod? Anya ti maitulong ko, taimay ka? Pangasim. Kasaritam dagiti trabahador ko ang nag-apply kan ka. Tagsubli da kanya. Ikarig. Agbalbaliw akon. Ikarig na ita. Sorry, Madam Imot. Diya ko nagsubling agtrabaho ka. Ngamin, naragsaka kon dito eh. Kas trabahador ni Madam Servidora. Uray siya, Madam Imot. Saan ako nagsublikan ka? No, panawak ni Madam Servidora, awan tun ti agluto iti kanan na. Anya. Bareng agsubli dagiti dadduma ah. No, kayat da. Ta impakaamok matten kadakwada. Pangasiyo ka diya. Agsubli kayo kanyak. Taawan mang taming iti kataltalunak. Orayin nyo, Madam. Bareng agsubli dagiti sigod agkakadwak ijay. Sorry talaga, Madam Imot. Saan ako nagsublikan ka?
Naragsakak dito'y kas babaunan ni Madam Servidora. Pangaasiyo, tulungan ko ma. Pangaasiyo. Ikarik, agbalbaliw akon. Iso nga agsubli kayo kumakas trabahador ko. No nasayaat ka, nasayaat mat, ti ibanag na. Ngam no dakas ka, dakas mat, ti ibanag na. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno maayayo ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno keng biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.